Pamirsa, kebakaran Museum Nasional Indonesia ring galah ungkuran, dados silih tunggil saning limbak ring tengahing krama. Saking baya inucap, ngawinang penyatusan koleksi museum dahat rusak. Arkeolog senior anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Arkeolog Indonesia, Gatot Gautama Mausang, mitigasi bencana dados silih tunggil saning kebuatan ring museum. Kebakaran Museum Nasional Indonesia ring kalah ungkuran dados silih tunggil parindikan saning limbak ring tengahing kramene. Baye sani kepanggih ring rahina canis cara sani lintang inucap ngawinang penyatusan koleksi ring museum dahat rusak. Ring Pagbribagan, Sani Klaksanayang, Ring Auditorium Cemara 6, Galeri Tuti Herawati Museum Arkeologi Senior, Anggota Dewan Pengawas, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Gatot Gautama Mausang, mitigasi bencana janten dados silih tunggil pahan Sani Kabuatang, Ring sajroning mertenin museum. Manut dane pamidabdab ring sajroning nampenin bencana patut kaslehin malih, utamanyane ring kuentenan wangunan cagar budaya. Manut Gatot tata cara pencegahan bencana ring museum mangdane kokoh tur kuat anutin pedoman cagar budaya tangguh bencana war sekali tali 3 Kemendikbudristek. Nanging sosialisasi pedoman inucap durung kalimbakang becik oleh ekosistem utamanya ring publik. Dan ing wawahin maka sami Museum Indonesia saya waktu nyani medasar saking pedoman inucap antuk laksanayang mitigasi bencana. Munggah ring pedoman punike wenten ancaman utawi bahaya kerentanan miwah kapasitas antuk nes usanan kawan bencana. Kantos mangkin pemerintah memperkanti sareng bagus sani mapaiketan kanton nyilehin utawi nglaksanayang investigasi pamidabdab kebakaran tur kaaptiang baya inucap nenten sida moali memarki. Saking Jakarta, Juli Suarta miwah ketut Sumadiasa nguningayang.